Thengi muno na urakenya mukira wega kuma county ya Nyeri muthenya umuthe tukira uhoro wigi umenyeri marabara-ini makiria mahindini maya mathiguku ni tuonete mitino ya ngari igithi na mbere na kuongerereka na andu magathi na mbere na gute mioyo yao tuko tukianeria na sako kana arugamiri a sako thini wa county ya Nyeri magiture hihi ta sako ni maundu mariko maragika nigetha gutigirira ati matereba ao kana aria magikoragwo thini wa sako yao matinakorwo magikiruka matho ma barabara mahindini maya mathiguku thengi muno no nyende ugitamburukia wabina marito na hiu kinjire maundu mariko muragika ta sako gutigirira ati matereba aria mukoragwo mukirugamirira ni makoro makigirika barabara-ini. Marito ajitagwo James Kahero the board member wa 2NK na ithuĩ ta board members nituete jukumu ya kuona ati ndereba citu nicianyihia mitino ya barabara na niciacangiria uhoro-ini ucio na ni input yao niturameria nitukwenda kumiona ya kuona uria ma reduce mitino ya barabara ukaiguithaniria kabitha ati uhoro wa barabara mitino gutengera ni magutiga na nituchokete tugatuma board members barabara-ini citu ciothe iria tuthiagira nigetha ngari citu ciothe tondu matingikirugamia ngari ciothe ta borithi citu ni mona ngari yothe yahitukira hau ni atuika checked na ni a dereva ni etikira kwaria nao nigetha amere makauga mathina maria nao monete nigetha mathina macio tunyitanire ako ni mabarabara maria megimainie na barabara kona njuru kiki ni tukwira andu aria magiriire kuringana na uria kwina a lot of challenges especially ngari nini pedestrian tondu riu matatu iri namba 4 wa mbere ni pedestrian wa keri ni kibikibi wa gatatu personal cars koguo ni turegeria kuhoya nginya andu a personal cars magerie at least uhoro wa kunyua njohi na gutwarithia ngari thirikari ni bangite kana NTSA ni bangite mikakati ira tugukorwo tugika thiini wa December so that nitukuona ati gutire gutwarithia ngari unyuite njohi koguo no twende kwaji members of the public maicha ma mundu umwe ni very important na gutire mundu ono mutwagire uko tukirus but niturona tukirus andu ni undu wa careless driving na tugakiona atiriri mundu wothe ni agirire kumenyerera either ni mundu wi barabara urathi na maguru either urathi na kibikibi either urathi na muithikiri ni wagirire kumenya rules cia barabara koguo ona inyu andu wa media no tukwenda mututeithiririe tugumona tuteithiriria ati andu othe mamenye what is road safety tondu road safety ni important hari everybody na ndingikwo ni mundu umwe ati ka tumitigire borithi ka tumitigire NTSA iyo ni jukumu ya kila mtu tondu rira wathie barabara you look right you look left you look right again ni wonania atiriri ni urarora maundu ngari ndikikuringa no ungithia barabara ukirite oro uguo uhoro wa guthii ukiaragia na thimu ni mahitia manene muno thiini wa barabara koguo ni tukuhoya Kenyans kuringana na uria tuhana we are now 4000 and something na ku iguru andu ala makuite mwaka uyu koguo no tuhoe tugerie muno gutikage na ikuo ingi ni tondu carelessness ni muno wetumaga accident cioneke koguo we are to Kenyans to look after safety so that we can be safe all of us. Thank you very much. Thank you muno no akiguira kuma kuri director wa NTSA hamwe na board member wa sako ya 2NK akiuga matereba ni mathomithitio ha kuigana gutigirira ati ni maigirika riria makiri barabara-ini kuma go county ya Nyeri gicokia maro studio getwo Theuri wa Mbogo.